Arvаңыздар туғандар. Сіздер Күнжелес каналын көріп жатасыздар. Соғылықта жоқ болып кетті деп қыжалат болып іздегендер де бар ба? Біз 12 жұмалық саяхатқа шықтық, агро саяхат, қысқаша айтып өтсек. Баткен облысын толық айланып шықтық, әрбір точкасына барып. Азыр Ошқа келдік, Оштағы мал базарлар сізге көрсетіп қойын дедім. Моғаған мен 2 үйді алып тұр. Bir сырбол болса құнажы менен чоң сұрақ қойын. Әка, әка, айтып қойыңшы бағаларыны бір. Бұл сатылып тұр. Мұны 42 000 сомға жаш семіз құнажын тұрпақ. Негізі мен әка дөймен, бұл жақ кейінде ұшыл жақ бар әка деп сөйлейді екен, ұшыл жақтың тілін алып сұлық сөйлеп қой өрейін. Оббай кеді бұларды қыжалат қылбай. Өзім Баткенден болам. Бізді ауа деп сөйлейді. Әвеш ауа дегендерден тазасынан болам, Лейлектен. Лейлекке арып, Россиядан орыс блогерлер келділі. Бүт барын таң қалдырып, ауа деп үйретіп қойдық. Бұға сізден бе? Ауа? Телевизионын қуғанда дағы ауа деп жүйеріз. Бұнығы Герафорд бұға Россиядан келіп бағылып шыққан оқшайды, сұрап қойын. Жаш. Бұға сіздерді көл? Қанша ай бақтыңыз ең бұлар? 2 ай. 2 ай. Россиядан келген білі? Базардан. Қанша сұрап отасың? 130 да? 130 деп отасы. 130 000 сом деп атты. Бұлар бұқалар рят екен да, бұқалар. Бұны өте бір семіз бұқа бар екен, бұны ол жер толып тұр. Қанша сұрап отасыз бұғаны? 130 000 сом. Қанша ай бақтыңыз? 5-6 ай бақтыңыз, ә? Бұны көрімға баққаны мұндай бұқалар да бар екен, кейбірлерін сойса да болады. Күргіға қанша сұрап отасыз бұларға, мекөні, қара? 80. Чоңларыңыз шо? 85. Бұға 85, бойлары чоңырақ. Қандай сата? Іштер, денсаулық жақсы бұ? Мал базарға келіп тұрасыз бе? Yok. Еми келдіңіз бе? Не алайын деп отасың? Қой? Қой жым, тығылыш беген? Көр албай қойдыңыз? Жашырақ бұғында сүрі өтіп кететіліңіз. Мұны шүйіс бұға. Гарантия берем, 2 жұма бұрын ұшыл соғылықтан алынған. Еркекше көрген мен. Есі жаман көрберсің, 92 000 сом ғана сатып болған. Соғылықтан. Көрдім мен. Шүйіс бұға. Бұл 1,5 жаш. Есі көріп жатсаңыз айтып қойыңыз, соғылықтан алдым әлі. Бұғаны сұрайын. Қанша сұрадасыз бұға? 95,5'e satıldı. 95,5-ға сатып алдыңыздар сіздер? Сатып бердіңіз. Бұға. Бұған есін білбейсіз бі? Қанша сұрадасыз бұғаны? 140 000 сом. Kaza şivet. Швец. Yaşar bolelek Айтсам жоо бере бересіз бі? Соғылықтан келді бі? Sokuluk emez, öz yüzünün 36'dan, karasılıklı. Kaza şivetler, ooo şivet. Қайсы бұқалар сізді кананда? Uşulurlar geldi ben, dıyıkanlı. Ол. 140 000 сом. 140 000 сом. Жоқ, қойың. Біздің камераны қармауыңыз, бетті баша көрсетпейбіз. Мұны бұқа соғылы олат ау? Қаншаға бербей жататайым сізге? 100-ға? Мұны бұқа 100 000 сомға бербей жататымыз. Сізден бе? Тақсыр бұл бұқалар? Алын отау бұлар. Жылы бұл. Мұны черный пестрый бар екен. Етке баққаны. Сіздікі өке бұл қанша? 150. 150 000 сом. Қандайсыз? Мұны бұқалар сізден бе? Yok. Қойың, менден не дей бердің ем? Шында өле сізден бе? Menden emez. Болды. Ben de ama igesini tutup atar. Alam diyor. Қайсы, мұны кішнелерді алайын деп атасыз? 75 000'den diye atar. Aha. 5 tane. Çünkü Жетпіс. igesi bir жаққа кетті. Сіз Осы кесе сөйлесеміз. сөйлесіз. Сіз қаншадан? 70-тен алайын деп атасыз ба? 65-тен бе? Yok 65'e vermeyek. 68. Осы Çamağınızda. 70'e beredi. Мынау құнашын алыныптыр. Ес кетіп қалды да сұрайын. Бағы Оштағы перекушіктер бәлкім алдынан шығып қалышы мүмкін. Той соғылықтағы перекушіктер. Мынау черный пестрый. Жақшы бұға кен. Емі бақсы етке толады. Сізден бе әке тақсыр? 2 жаш па? 2 жаш. Қанша сұрау отасынан бұға? 160 сұрау. 160 000 сом.
Emi baksa etiket oladı. Evet, moğu 1,5 yaş, 2 yaş. 2 yaş. Kança sıra odasından buğa? 100 ming so'm. Semiz buqalarga gireyinchi. Mana buqa bor ekan, a? Qancha so'rab o'tasiz siz buqa? 90 ming so'm. Qanchaga berib edingiz ertaman perak uchitlarga? Bermay qo'ydim. 80 deb o'tasiz chamo. 80 Basın bersin hep. Kuncelesi degan kanal. Sog'liqda. Ko'rasizmi? Sog'liqda? Tak. No'g'u Chernopyostr ekan. Sizni tartmayman ekan. Qancha so'rab o'tasan buqa? 120 ming so'm. 120 deb qo'ydim, menimcha kunjelesi degan kanal. Tak. No kormga boqqani ko'k buqa. Qancha so'rab o'tasan buqa? 85 ming so'm. Ha. Qaysini so'rasan? No buqa. Alındı mı? Qancha so'rab o'tadi ekan? Qatar menen turadi-ku. Buni jash buqalar so'rab qo'yinchi. To'liq to'lelek, biroq etga yaxshilab to'lib qolib turibdi bu buqa. Çok yok almadınız. 85 bin lira. Sizde az tartib ketmedimi? Değil mi? Qancha so'rab o'tasan bularni? 85 lira. 85 ming so'mdan. Kim bizmi? Nega ba'zi uyal o'tasizmi? Görünmenin tatçılığı deneyingizge bozanda. Ha. Onda mal bozorga kirbeyle qo'yingizlar onda. Sen gel. Ya biz xizmatda. No jash buqalar. Ko'rimga boqqani qanchadan ham kirib qo'yay ekan bularni? 50 ming so'mdan. Yaxshi-da, bizda teleshunda sog'liqda. Bular 58-55 dan deb turadi sog'liqda. Qancha bularning senga? Qancha deysiz? Ekovi? 140 ming so'm so'rayapti ekovi. Evet. Benim sağımlılar bakayım. Kaç oldu? 48. Kısayı aldınız mı? Kısayı çıkalım. Sağ uylar kayağında oldu gene. Qobiliyatga bor, o'zingizni qobiliyatga o'xshaysiz. Jash buqalar yetke boqqan. Bular sattınız mı? Oldik. Qanchadan aldınız hem sır bol bo'lsa? 72 bo'ldi ekan. Ekovi 72 ming so'mdan. 72 ming so'm bo'lib tur 36dan. Yaxshi olibsiz. Bu yaxshi olibsiz degan privichka bo'lib qolib tur, bu yoqni bosim bilmayman men. Mana sağımlılarga geldik. Navestin astı sağımlılar. O prinsipi yaxshilab o'ygan. 3'tü, 4'tü tuğup turgan kalçoda. Nasıl sorayım? Menimcha 3'tü, 4'tü tuğgan. Sizden mi aka? Qancha tuğgan hem bunun? 3'te tuğgan ha? Qancha so'rab o'tasan ham buqa? Bozorda. 68 bo'ldi. Sattınız mı? Ha, aldınız. 68 ming so'mga olib tur ekan. Mal qilgani? Qo'ygan. Qasabsizmi? Qildi ber. O'tmay qolganda siz olib turibgansizlar, xursand qilib diqqanlarda. 68 bin so'm. 68 ming so'mga. Kichkina bag'asizmi? Urg'ach molni neti arzonroq a kichkina? Buqanqidan. Hasta oldu. Kunjeleş degan kanal. Bishkekdan keldim. Qaravotam birinchi yo'l kelib bozorimizdan. Tak. No'g'u kunajinlar. Biro'sini satdi o'xshaydi-da. Qaysini satdi oldingiz endi? Qana qarayinchi, kunajin. Zo'r ekan, ha? Qanchaga sotib oldingiz sen? 73.500. Biri tuğuppuca tuğilak ekan. Ha, to'yilak. Biroq o nemi tuğilak bo'lsa, biri tuğsa, bir kalça olib qoladi yuzida, bilasizlar? Bo'laylik ekan. So'yibdi kunajni. Bunu
Tokol. Ne parada? Ne parada ekan bunun? 170 ming so'm. Rossiyani bu. 170 so'mdan olibdir. Etga o'qib ketadi o'xshaydi. Qazoblarni suyuntirib. Che bo'z. Ha, aylanay. Çağır. Sizden mi bu? Pınarcınlar mı? Pınar üçü var. Kızı. Kaça kaldın sen? Sır bol olsun. 2500 var. Bagası papar. Toyga. Toy sezon geldi. Ne olur bilmediniz kança alıngan? Can cipsi alınıp alınıp ha? Alındı. Ha, bunu okunarını sorup koyayım. Ne olur basın bilmeyiz. Basın bilmeyim indi. Ne olacaklarda neyini karmaydı bilmedim. Jaş torpaklarını karmaydı eken. Anan ötem kezeye gelgende. Ne 39 bin so'm bo'ldi. Jaş torpak. Semiz eken bu. Özleri aytmoqchi to'yga so'yib. Sağın uylar qayaqda sağın uylar? Men Bishkekdan keldim. Emi kirib otam. Ha qo'y bozorlarni ko'rib o'tatam. Kunjelesi degan kanal. Soquluqda жүрөбүz day. Sen uylar onu çekedi. Ko'rayinchi bulacaqmın uylarni. Men Bishkekdan keldim. Emi kirib otam. Ha qo'y bozorlarni ko'rib o'tatam. Kunjelesi degan kanal. Soquluqda жүрөbüz day. Sen uylar onu çekedi. Ko'rayinchi bulacaqmın uylarni. 37,5 ming so'm bo'ldi. Shokolad suvetga torpaq. Tunajin. No qunajinlarni olib kelib bayladi. Biz so'rab ketaylik ham shu yerdan. Qanday? So'rab ketaylikmi? Qancha qoldingiz? Qanday deysiz? Qasablar oldi. Bilmaysiz basini. Bu qasablar olibdir, basini bilmaydi ekan, semiz ekan. Aslan uylar bu жақта turbaybi. No, qunajin torpog'i menen. Bo'z torpoq. Sizdanmi aka bu? Birinchi balasi bu. Qanchaga bermay qo'ydingiz o'shani? 3 mingga. Aldingizmi? Ha, buni ne qilasiz? Mal qilasizmi? Ha. Sutni qancha beradi dedingiz? Egasi 3-4 litr dedi, birinchi ochma ekan. Bundan ko'ra bir oq echki olib sog'an yaxshi emasmi? Oq echkiga mashhurga edi. Oq echkini o 8 ming so'm olasizda. Zo'rini hozir. Azardan olib ketdi. Bo'pti, yaxshi mal bo'lsin. Da ne aldingiz? Bu sizdan mi aka? Ha, bunu erkek torpog'i bilan qarab. Bu sizdan mi aka? Qarab o'tasizmi? Qarab o'tamiz. Ha, bozor qanday ana? Soda. Bağları östü, düştü degende. Naşı bağlı. Ne oldu? Basın bilip berinçse keyin müşahede etpey. Bir tutuğu yakışına boğaz eken bu kunacın. Katı götte soda. Torpağımı ne eken temel. Ama sen gelip aldın. Bol olsa ben gitmem böyle bir erkekçe. Yok ona canıyla uğraştık işte. Canıyla tartıyorsan ben ayaklarına tartıyorsan. Canıyla iskeri, ülkesi siz sana iskeri ama. Ben açıp beni sizince. Rahatsız mı? Rahatsız. Em aytib qo'ying, qanchaga baraka oldu? Torpog'i meni. Ha, buni ökovi. Buni erkek torpog'i meni 143 ming so'm bo'lganda. Kunjeles degan kanal. Bishkekdan keldik. Soquluqdan. Soquluqdan keldik. O da. Oldu. Birinchi yil ketdi. Qanday? Nereden görün? Soquluqdagi tanish beragushlarim oldindan chiqib qoladi desam chiqmaydi qo'y biri. Biroq bir buqani ko'rdim. Ikkinchi ma'mur Soquluqdan olinganlar. Lan ağlam kalar bu. 500 buqa turadi. 140 ming. Ha, bu Malawi. Sizdan mi aka bu? Oho. Qancha bolani tug'di endi bular? 5'ti. 5 ta tug'di. Chuyligi, kelajaqdi bu. Bishkekdan geldi. Chuydan keldi. Qanday yerda ish deb o'tmaymi maga? Qancha sut beradi endi bu? 15 litre. 15 litr.
Bo'zluğu qancha? 6 ay. 6 ay bo'z. Bo'ldi. Qancha so'radi seni? 120 ming so'm. Ertamen kirganda perekuşlar javuşat so'zsiz. Qanchaga bermay qo'yding sen? 90 mingga. 100 deb o'tar bitta. Bo'l, so'daz milasiga kel. Bularni jedirsangiz sutni beradi. Bak, bu uyni ko'rsatdim. Qo'ying, Eceler zakaz bererler galiba. Bunu Malawi'de sırap koyun. Ağam 2 torpoq menen. Buna torpoqu var mı? Qancha sırada torpoq menen? 80 kam oldu. Buna qara torpoq ekan. 80 ming so'm kemi var deydi. Bu jashira qo'yingiz qanchaymi torpoq menen? Qaysi? Buna 80 bu ham, ikkinchi o'sha. ikkinchi tut 80. Buna torpoq da? Ha, yaxshi. Buna semiz uytra. Qasablarga qanchaga bermay qo'yding sen? 70 ga. Surab ketdi. Ayta 70 ga 75 ga o'yin tutasiz. 80. 75 73 ga keyin tushib berem deydi. Yaxshi, sodani bersin. Bozor bitiladi. Tamam, no uyda bor ekan. Torpoq bilan urg'achi torpoq. U uy sotadasizmi? Qancha uyingiz torpoq bilan sizniki? 90 ming so'm. No'g'u черно-пёстрый. Черно-пёстрыйingiz qancha ekan? 80 ming so'm. Qancha oylik bo'lsa? Saylodan tushdi. Ha, onda juda ekologik chista go'sht ekanda. Черно-пёстрый. No'g'u uyda sahab ko'rib qarab o'tadi. Sütünü al qilbangiz tajerga tushirib. Aqsaqal qanchaga berib yatasan buni? 67 kilo berdi. Torpoq menenmi? Ova torpoq. Erkek urg'achi bu. Urg'achi. Urg'achi. 1 oylik ekan, ha? Ova 1 oy. Ha, jelinler yaxshi ekan. Vazelinde sahibi resta. Bunaqa vazel menen yaxshiroq-da. Qaymoqda va? Erkek torpog'ingiz? Urg'achi. Qancha ham torpoq menen? 80 kam. 80 ming so'm kemi bor ekan. Oh. Mana. Ravochi mi? Sütü ham bor. Qancha? Bir 10 litr beradi? 5-6 litr. Bo'ladi. Realni aytdingiz. Tak, bunu uyda qizil torpoq menen. Torpoq erkek ekan. Qancha bu qunajingiz torpoq menen? 80 ming so'm. Ha. Gigant uylar chiqmaydi oldiman. No uyda bor ekan. Bu qanchaymi taqsir? 35 ming turadi. 5 ming so'm. Bu etga boqish kerak ekan, ha? Etga boqish kerak ekan deysiz. Bu qanchani tuv berdi endi? Sir bo'l bo'lsa ham. Realni aytib qo'yalım. 5-6 Tak. Yaxshi uylar qayerda bor ekan? Mana uy ishni so'yibdi, yaxshiroq ekan. Kunga tetirib yurib o'tadi tug'anlar. Bozor o'yla qiynalib o'tadi. Erkek torpoq menga. Uydan oldi sizdek ekan. Torpoq men qancha so'rayapsizmi? 90 so'm. 90 ming so'm. Torpoq 35 ming. Bo'ladi. Normal so'rayapsiz. Bu qo'ng'ishingiz qancha so'rayapti ham? Urg'ach torpoq mana. Erkek turpoq uni. Ha, erkek 80 da o'tadi. Bu torpoq zo'r ekan, ha? Fakat uy sizgan hisob berar ekanda. Bular 80 ming so'm. Xunajin. Bu qanchaga berishdi? 5. Qachqan bu buqadan? Bo'z. En birinchi to'y. Uydun qarasi sizdek ekan. Uydun qarasi sizdek ekan deyim. Erkek torpoq menen. Mana bu joyga o'tib olayın. O'shdan boshqa qayerlarda mal sotasan? O'shda men dehqonman. Ha, dehqonsizmi? Teleko'shda ko'rib ketdim-da, kechirasiz. Jalloat malot bormas. Qancha bu torpoq menen? Qancha deysiz? 90 da o'tadi. 90 ming so'm. Ha, bo'ladi. Yeroy. Lekin to'di aka. Qancha so'rayapsan? 75. 75 ming so'm deydi. 2-3 litr sütü var. 200 litr sütü var.
Medet Muyo. Medet? Qaysi Medet? Ha, noğu Nazım жақсы ekan. Nazımdan dağı torpağıga жақсы ekan. Bu erkek torpağımız. Avruqatçı. Ha. Mal qilish kerak ekan, ha? Qancha so'raysiz sen torpağını? 80. 80 ming so'm. Bozor qanday bo'lsa sen? 71 so'm. 71 ming so'm so'ra. Ha, bu жақта da жақсы uylar бар ekan-ku. Ana eler kim oldu ekan? No, siz emasmisiz aka? Yo'q, egasi bo'yin. Nega kameraga kelsa egasi bo'lib qo'ydingiz bu? Menga tortib o'yladi tasari. Kecha Qurshatda meni qo'shib tortib qo'yibdi. Aka, Bishkekdan birinchi yo'l ketishim testa. Qon qildingiz-ku aka. Yo'q. Bas qancha bundan ham? Ha. No'g'u. Chernopetstoy yaxshi naqa ekan. Yeyishi yo'q-ku biroq. Ha, tuğanlar, videonu pauza qılayın da men yemek öteyin ha. Jaş torpaqlar jaqa. Biroq öte probka ekan da. Жылқылар tarafqa жетіп kelibdim. Posto baqqanға çarba жылқылар көп deydi. Bir sırayınca жылқыны qıldap. Baqqanға qancha, toyға nevre toyға alып barғанға qancha, şular bir sırayın. Aylandırıp бұл жақтан hazır. Keyingi çağrılıqlarga ötsеңіздер, көре аласыздар. О, жаш торпақтар қаяқта болды екен. Süt emmi torpaqtарды сатау екен. Süt emmi torpaqtar. Бұл жақта süt emmi torpaqtарды сатау екен. Қаяғында сатады? Bayaqım, 1 aylık 15 günlük degendir. Satpay mı? Жоқ екен ал жақта. Meyli, şetten qunajında suraq qoyunda ötüp öteyin. Mına ökөңüz qancha? 50 ming. 40 mingden. 40 mingden egen. Tak. 70 ming deydi. 55'tir. Balalı mı alın buna? Ha, 55 ken. 55 ming so'm. Bektaş'ın sallar. Boz ken. Ulanlar negizi bir arılap çıktım, bazarda жақсы düşünbödüm. Tura düşünüstür. Bunu torpaq erkek torpaq ekan. Qancha so'radasiz? Aqsaqal buğa. Ha, 26 ming berdingiz ha siz? Berbeyiz. 30 otasiz siz. Oldu. Sodan bişiringsizlar hem. Tak, sizler Kunjelesi kanalını Oştoğu Uçqun mal bazarını göre aldыңыздар. Biz sizlerge bir arılap ko'rsatib berdik, bolsuncha xizmatni qildik. Bizga kvass kommentariya qoldirib, qattalık etseniz cho'ng podдержка. Men hozir жылқыларды бюджеттен so'rab chiqaman.